turagomba kwihana neza, kuko kwihana nabi n'umwaka mubi n'umukoshi. Abakozi b'Imana mwihane neza, abavuga butumwa mwihane neza, abahanuzi mwihane neza. Tureke tuve ku bya politike, tuve ku bayoboye ibihugu, reka twebwe twirabe nk'abantu b'Imana. Ndabaramukije cyane kandi mwese mudukurikiranye cyane, mwese mudukurikiranira ngaha kuri Umukristo Ninde TV1. Imana ibaho umugisha kandi Imana ibahezagire kuba nsubiriye kugaragara imbere zanyu. Nari nifuza ko mbagezaho message y'Imana yampaye cyangwa se yambariye kuganira namwe. Aya masaha cyangwa se uyu munsi ni tariki 14 z'ukwezi kwa 8, kwezi turakujanye kugeze kure. Madimisi ndiko ndababwira ko tugomba gusenga mu shize ryari, nabwiye ko tugomba gusengera ibihugu bitatu. Tugomba gusengera u Burundi, u Rwanda mbese na Kenya. Nzi neza ko abasenze muri ko murasenga, ndiko ndasenga namwe ho muri ndazi ko muri ko murasenga. Abariko barasenga mwese mbasabira umugisha, Imana ibahezagire. Ndashimira cyane mwivuye ku mutima abagerageza kuduhamagara, bamamagara baciye kuri WhatsApp. Mwebwe mwese mutibagera gukora like ndetse na comment na subscribe zanyu. Imana yo mu ijuru ibahezagire. Mwebwe mu sharing ibiganiro byacu muradufasha cyane kugira ngo ibiganiro byacu bishize gukomera bigera kure n'abandi bibagereho. Umwami Imana abahezagire kandi abaho umugisha muri byose. Reka rero dushima Imana kugira mbagezeho ico Imana yampaye kubabwira muri aya masaha. Imana ibahezagire. Umwami Imana ndagushimiye ko utugiriye neza kandi ngushimiye ko ari we mwami, ngushimiye ko ari we mahoro yacu. Urakoze kuba usubiye kutwemera kugira ngo nyage n'ubwoko bwawe amahanga yose, isi yose. Unyemerere amajambo agira icyo abafasha n'icyo abakomeza, kandi wakira ijambo wese icyo rimufasha ugira icyo umukoraho. Mana umubohora umukize kandi icyo yipfuza kubona kibone. Ijambo rirakiza, rirabohora, ijambo rirarema, ijambo n'ukuri kandi ijambo n'ubuzima. Urakoze ko ari cyo duce muri ijambo, uzugura iyi video izimufashe kandi izagira icyo imukoraho mu izina ry'Ogera Kristo mu Imana nyir'ingabo. Amen. Turanezerewe cyane rero kandi imitima yacu iguwe neza, imitima yacu inezerejwe no kuba dusubiriye kuyaga cyangwa se dusubiriye kuganira. Imana yo mu ijuru nibahezagire. None mwese ndabashimira cyane muri rusange, kandi mwese ndabashimira uko ngene mutuba hafi. Nkuko mubiza hani kuri Umukristo Ninde TV1, kandi uyu nawe muri imbere zanyu ni Revera Pastor Jean Baptiste Nsengiyumva. Reka rembageze y'Imana yampaye cyangwa se y'Imana yambariye. Amajambo tugiye kuyaga ari muri iki gitabo ca Yona. Ni igitabo kiri mu bitabo bya nyuma biriko bihereza isezerano rya kera. Reka tuyage gatonya y'Imana imbwiye kuyaga namwe. Umutwe w'amajambo aravuga ngo Yona atumwe Ninewe yanse kujayo amigwa n'urufi. Reka mbere kuri 3. Ariko Yona ava hasi ngo ahunge Uhoraho itarushishi, ave mu nyonga ziwe. Amanuka Yopa abona ubwato buja itarushishi, atanga ibigurano, atambukira muri bwa bwato ngo ajane n'abagiye itarushishi, ave mu nyonga z'Uhoraho. Maze Uhoraho asuka umuyaga ukomeye mu kiyaga, haba igihuhuta gikomeye mu kiyaga, ubwato bushaka kumeneka. Amen. 5. Abasoza baratinya, umuntu wese yambaza Imana yiwe. Baterera mu kiyaga ibintu byari mu bwato ngo buremuruke. Imana mugira tugire imbabazi cyane. Imana rero iri kirambira ikikubwira ubwoko bwayo cyangwa se kubwira amahanga cyangwa se kubwira abanyumviriza baba bumva ururimi nkoresha cyangwa se abatagumva. Imana iri kirantuma kuvuga iki muri iki gihe cyangwa se muri ibi bihe. Yona yari umukozi w'Imana cyangwa se Yona yari igikoresho cy'Imana. Yona yavugana n'Imana kandi Yona yaganira n'Imana. Imana ibwira Yona ngo va hasi ugende Ninewe uburire ubwoko bwanje cyangwa se ubwira abantu banje kwihana, ubamere ubu butumwa cyangwa se ubamere iyi message. Ariko Yona kubera yarafise ikibazo agifitaniye nabi Ninewe, aravuga ngo sinoshobora kugenda Ninewe, sinshaka kujayo. Nuko dere kuri 3 wavuze ngo aca arahunga kugira ngo agende itarushishi. Amaze gufata umwanzuro wo guhunga kugira ngo agende itarushishi, aha itarushishi yaragomba kuva mu nyonga y'Imana, yaragomba guhunga Imana kugira ngo ntakore icyo Imana imubariye. Hari ikintu Imana imbwiye gutangariza abantu. Iyi Imana ivuze ku bihugu cyangwa se ikavuga ku bantu ngo hari icyo Imana igomba gukora, abantu benshi batereza amaso cyane ku bayoboye ibihugu, ku bari mu migambwe,
ku bari mu bya politike bakabona ko ari Imana iri kiravuga cyane. Ariko nagoma ndabatangarize ntabwo Imana iri kiravuga ba politike cyane, ahubwo Imana iri kiravuga wewe wamenye Imana utumva. Wowe Imana ibwira kwihana ntiwihane, wowe Imana ibwira guca bugufi ntuce bugufi, ni uri kurakwega kaga ko guseseka kwa maraso. Niba Imana ifashe imyanzuro kuba yorimbura ibihugu cyangwa se kuba hari intambara zobaho cyangwa se kumeneka amaraso kw'ibindi, ntabwo biri ko biva ku ba politiciens, biri ko biva kuri mwe mwamenye Imana mwanga kwihana. Mwebwe mwase kwihana, mwebwe mwase guca bugufi imbere y'Imana, mwebwe mwase gukora ibyo Imana iri kiravuga. Uyu munsi intambara dufite tuzifite mu matorero. Abakozi b'Imana nibo bicana, abakozi b'Imana nibo bajyana, abakozi b'Imana nibo bamaranye. Ariko nyuma Imana yamara kuvuga iri kiburira ibihugu, abantu mwese mukumva ko Imana iri kiravuga, abayoboye ibihugu nibo bazana ingorane, nibo bateje intambara. Banza murabe mwebwe abanyamadini, ni mwebwe mukwezi ibibazo. Ubu bwato Yona yatambukiyemo nta kibazo bwari bufise, ubu bwato Yona yuriye nta ntambara bwari bufise. Ariko Yona ahungiye mu bwato kugira ngo agende. Yona yageze mu kiyaga, baragenda wagenda ngararyama, ariko Imana ntiyashaka ko Yona agenda. Ibibazo byose mubona dufite biriko biva mu matorero, kandi aya matorero nibo bavuga Imana, kandi Imana bayivuga nk'abatayizi. Urusha ishari, ubwicanyi, itonganya, ugwanko, kudakundana, amacakubiri ntabwo biri mu bapolitisiye, biri mu macaci. Reka renda batangarize turagomba kwihana neza, kuko kwihana nabi n'umwaka mubi n'umukoshi. Abakozi b'Imana mwihane neza, abavuga butuma mwihane neza, abahanuzi mwihane neza. Tureke tuve ku bya politike, tuve ku bayoboye ibihugu, reka twebwe twirabe nk'abantu b'Imana. Ijambo rirambwira ngo nuko abantu bose ibyo bari bafise, ibyo bari batekeye mu mato yabo babivanamwo babijugunya mu nyanja. Kandi byatewe nande? Byatewe na Yona. Ntabwo bari mu bwato ari Imana yashaka, Imana yari ikeneye Yona. Ariko kuko bari mu bwato batari bazi bihari, batumye baterura ibyabo babinaga mu nyanja. Ikibazo cyari kuri Yona. Burya ikibazo kiri kuri wowe. Imana irambwiye ngo ndakubwire ngo suzuma ikibazo kiri kuri wowe. Suzuma ikibazo kiri mu rugo rwawe, suzuma ikibazo kiri mu itorero uyoboye, suzuma ikibazo kiri muri korari urimo. Reka ayo macakubiri, reka ubwo burozi, reka iryo shari, reka iyo nzigo, reka ubwo bwicanyi. Imana itugirire neza kandi Imana idutabare. Turiko turasenga dusengera ibihugu, turiko turasenga dusengera abayobozi, turiko turasenga dusengera amakanisa, ariko ni mureke twihane dukiranuke. Imana yo mugire tugire neza, kandi Imana yo mugire dutabare. Imana itutabarira ibihugu, Imana idutabarira imiryango, Imana idutabarira ababyeyi. Imana yo mu ijuru itabara amacwace yacu, amatorero yacu, iduha umugisha kandi ive gusenga kwacu no kurira kwacu. Kubwo kutumvira kwa Yona kwateye ibibazo mu bwato, ukutumvira kwawe kokwega ingorane mu gihugu urimo, kutihana kwawe kokwega ibibazo mu gihugu utuyemwo, kutumvira kwawe Imana iriki iravuga ku mashosho, ariko araca ubutumwa bwo kwihana no gukiranuka, ariko ni mu byumva. Reka ndabipfurize guca bugufi imbere y'Imana, reka ndabipfurize kwihana no gukiranuka. Aya majambo reka tuyahagararemo. Yona yanga kumva, Yona aja kumva ibintu by'abandi byaheze. Ejo uzoja gufata imyanzuro yo kwihana, amaraso yamenetse, abantu bicanye, abantu bamaranye. Ejo uzofata umwanya wo gukizwa, ufata umwanya wo kumvira Imana. Intambara zabaye zidasanzwe, byavuye kuri wewe, byavuye kuri jewe, byavuye ku icace, byavuye ku baririmbyi, byavuye ku bakozi b'Imana, byavuye ku bantu mwirirwa ku musozi, byavuye kuri mwebwe muhanura, byavuye kuri mwebwe mwamana Bible. Nimureke dufata umwanya dukiranuke, mureke dufata umwanya tuba imbere y'Imana, dufata umwanya imitima yacu tuyimenera Imana, kandi Imana yiteguye gutabara no kugira neza no gukiza no kurengera ubwoko bwayo. Imana ibagirire neza, Imana ibahezagire, Imana nayo mu ijuru ibaho umugisha kandi ibahezagire muri byose. Ndabashimye cyane badukurikirana, turacakomeje no gusengera ibihugu byacu, turacakomeje no kwimbere y'Imana, kandi mwibagire ukora like na comment na subscribe. Imana mujishishikare kubagira neza no kubaho umugisha muri byose, nuko dusengeranire kandi twizeye ko Imana ishoboye kugira igikora n'ibyo ihindura. Iri jambo nijya kugera ufata umwanzuro, iri jambo ni waryumva ugira icyo ufata. Imana yumve gusenga
kwawe, amarira yawe agera imbere y'Imana. Reka kwemera ko abantu bahombye, reka kwemera ko umuryango wawe wahombye, reka kwemera ko itorero ryabomotse, reka kwemera ko igihugu cyatewe, reka kwemera ko intambara n'amaraso yamenetse. Ahubwo ni wemere atabibazo biraba bikozwe nawe, ni wemere atantambara ziraba zivuye kuri wowe. Ahasigaye turirira Imana, Imana igira igikora n'ibyo igaragaje ku buzima bwacu. N'icyo Imana icyo yari intumye, umwanya no wawe, kandi witegure kwihana no guca bugufi imbere y'Imana. Wihanire kureka Imana ikugire neza. Heba iyo nzigo, heba ya macakubiri, heba ubwo bwicanyi, uko izo ndukorora amanwa na nijoro, izo ntambara utera, ayo marira uri kuri izo mfubyi nabo bapfakazi. Ntabwo Imana igiye kukwemerera. Batanga ibifasha abapfakazi bikajya abana bawe, batanga ibifasha itorero bikagera mu rugo rwawe, bikigisha abana bawe, bikikisha imiryango yawe, kandi byaje gufasha abatishoboye bikaba ibyawe, ukumva wicaye Imana itakureba. Haguruka ukorera Imana, kandi bo muntu w'Imana. Imana iteze kugutabara kandi iteze kuguha umugisha. Abariko barasenga mwese ndabatangariza ubutabazi, mbatangariza gukira, mbatangariza kunesha, mbatangariza ibyishimo no kugirirwa neza n'Imana. Imana ibahezagire cyane. Ishobora kutakunezereza, ishobora kutakubaka, ishobora ko mu mutima wabiukoze ko, ariko byemere, ahubwo ufata umwanzuro cy'Imana ivuganye nawe, kandi Imana iteze kuguhezagira no kugira neza. Imana iguha umugisha cyane. Reka dusenga Imana. Urakoze kubwira ijambo, ngushimiye kubwira message umpaye, nanjye ndayitambukisha. Mikaya aravuga ngo ico umwuka wera ambwira nico mvuga, nanjye ico mbwiye nico mvuze. Aba bantu bakirira ijambo ubagirire neza, abafashe imyanzuro yo gukira ubakize, abafashe imyanzuro yo kwihana bihane kandi ubarokore. Jambo rirambwira ngo nuko nimwahindukira, nimwahera ingeso zanyu mbi, mukihana mugasenga, nzobakiza nize n'ibihugu byanyu. Reka aba bantu imitima yabikire, aya macakubira yahere, iyi mitima mibi y'ugwango n'ubwicanyi n'Imana n'uburozi bikire mu mitima y'abantu bitirwa izina ryawe. Hama bafukame basenge, utabara ibihugu byacu ndetse ukize n'imiryango yacu. Urakoze ko twumvise kandi ijambo rigize ibyo rirema n'ibyo rikora. Amashimwe n'icobora n'ibyo buteka byose tugushimiye kubakira ijambo nabo rikije nabo ribuhoye, kubw'izina ryawe gera Kristo sende kwizige kandi kwimye kudukore mukuru wera. Amen. Mane bamugisha.